Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese mudahwema kudukurikirana umunsi kundi mwicare mufate agatebe abari ku meza mube muretse kurya abari mu ngendo biba mwicaye hamwe tubanze turebere hamwe ibitangazamuvubi yari yakoze abari ku mamoto muhagarare mutuze abari mu modoka mubanze mwumve volume ni yose. Amavubi yari yakoze ibitangaza, abana mube muretse kurira, abakuru mwe muretse kugeraho mujya, abari bari kugenda mwicare mwige rwose. Amavubi y'u Rwanda yaraye ikoze agashya, yaraye aduhaye show, yari aduhaye iminsi mikuru, yari aduhaye bonane, yadutangije umwaka mushya neza, aho yabashaga kwikarifiya atsinda ikipe y'igihugu ya South Sudan. Nongeye kubasuhuza rero no kubaha ikaze mwese mugiye muri hirya no hino mu bice byose, mu bice bine bigize igihugu cy'u Rwanda, abantu muri mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwaryo, abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, Nyarugenge ndetse na Kicukiro, mwese mbahaye ikaze. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu bari mu gihugu cya South Sudan, abantu bari muri Sudani y'Epfo babashije gushyigikira Amavubi ubwo twajyaga mu mukino wa mbere ubanza, twatsinzwemo na South Sudan ibitego 3-2, ariko baragerageje baradushyigikira. Abantu bari muri Tanzania, Uganda, Burundi ndetse na DRC, mwese tubahaye ikaze. N'abantu bari muri Kenya, abantu bari mu bihugu byose biri hirya no hino muri Afurika, Zambia, Zimbabwe n'ibindi bitandukanye, mwese tubahaye ikaze. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibindi bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Amerika, mwese tubahaye ikaze. Abantu bari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, mwese tubahaye ikaze. Akanya rero kituzinduwe n'ingingo ikomeye y'Amavubi. Amavubi y'u Rwanda yaraye asezereye yihanangirije ikipe y'igihugu ya South Sudan mu mukino wo kwishyura, aho twaje kubakubita ibitego 2-1. Uko mu kibuga rero byari bihagaze, mu izamu habanjemo Hakizimana Adolphe, ku ruhande habanzamo Serumbogo ari w'ikipe ya Siporo, Ruboneka Jean Marie ari mu kibuga, Kanamugire Roger ari mu kibuga, ni umugabo Claude ari mu kibuga. Ku icumi hateretseho Moereke Veroni el Capitaine, ku ruhande bateretseho Mugisha Didier Junior, ku rundi ruhande bateretseho bita Mugisha Gilbert Barafinda, batakisha bita Arsene Tuyisenge w'ikipe ya APR Football Club. Abakinnyi rero nibo babanje mu kibuga batangira batakira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Match yaje gutangira neza, bari muri mood bose, aribyo byaje kuvamo itsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, barangira batsinze ibitego 2-1. Ku minota 30 badatinze, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi batanze pasi iturutse kwa Muhereke Veroni, bito Arsene Tuyisenge yitwara neza cyane, iterekamo igitego cya mbere ikipe y'Amavubi. Ku munota wa 46 yari mu minota w'inyongera, ikipe y'u Rwanda Amavubi yongera ibona icyo bita penalty ikomeye cyane. Amavubi twagomba kujya kuruhuka mu gice cya mbere tumaze kubona ibitego 2, ariko ntibyabasha kuduhira, dore ko uta kapitene w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Muhireke Veroni w'ikipe ya Siporo bayimuhaye penalty, bazi ko tugiye kujya muri half time tumaze kubona ibitego 2, ariko arayirata. Mu kuyirata kwe abantu ntago bacitse intege, abanyarwanda baragumye barafana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Igice cya kabiri cyagarutse ku munota wa 58, Muhereke Veroni ahita yikosora nk'umuntu warase penalty abanyarwanda barakariye. Ku munota 58 ahita aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amavubi yagize ibitego 2 byose ku busa bw'ikipe ya South Sudan. Ku munota wa 81 South Sudan nibwo yahise iterekamo igitego cyabo cya mbere, kiba kibaye 1-2 by'Amavubi. Ubwo aggregate match birangiye gutyo, ibirangiye ari 2 by'Amavubi kuri 1 cya South Sudan. Aggregate biba 4-4 kuko South Sudan yadutsinze ibitego 3 iwabo kuri 2, ubwo natwe tuba dutsinze ibitego 2-1 hano mu Rwanda. Ariko duhita dukomeza, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakomeje, kubera ko izo aggregate nubwo ari 4-4, Amavubi amahirwe yahise agira nuko yatsinze ibitego byinshi hanze y'igihugu. Bivuze ko hanze y'igihugu batsinze ibitego 2, igitego cya Muhireke n'igitego cya Mugisha Didier Junior. Mu Rwanda ibitego 2 batsinze nabyo akaba ari igitego n'umuri cya Muhireke n'ikindi cya Tuyisenge Arsene. Rero imikino yarakomeje yo ari byinshi n'ubundi muri iyi qualification y'igikombe cya Afurika. Ikipe ya Cameroon yakubiswe n'ikipe ya South Africa 2-1, ikipe ya Zambia ikubita ikipe ya Mozambique 3-0, ikipe ya Burkina Faso yihanangiriza ikipe ya Ivory Coast ibitego 3-0, ikipe ya Guinea Bissau ikubitwa n'ikipe ya Guinea 2-1, ikipe ya Nigeria itsinda ikipe ya Ghana 3-1, ikipe y'u Rwanda itsinda South Sudan 2-1, ikipe ya Angola itsindwa na
Lesotho 1-0. Imikino rero yari myinshi yarakomeje cyane ku mugabane w'Uburayi, yarabaye myinshi cyane, ariko iki cyari kituraje ishinga n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Rero mwese intego nta yindi, reka dutegereze turebe mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu karere reka sekafa turebe uko bizagenda, tumenye nimba mu bihugu bitanu byo byano muri East Africa nimba tuzahagarara East Africa tugakomeza cyane maze tukayikina. Ariko amahirwe ni yose nari babwiye tugitangira mbere yuko iyi match iba, nababwiye ati u Rwanda rufite amahirwe ko ruri imbere mu gihugu. Ikintu ubundi South Sudan nayo yaturushije muri Sudan cyangwa se Juba National Stadium nuko bari imbere y'abafana babo, kandi mbibutse ko igitego cya mbere South Sudan yabonye aricyo twitsinze, ubundi tuba twaranganyije 2-2. Rero amahirwe yari ifite kuba yaradutsinze ibitego 3 yari imbere y'abafana bayo, natwe twagomba gutsinda kuko twaturi imbere y'abafana ku Mahoro Stadium, abafana benshi cyane. Rero reka tubanze tujye muri Rwanda Premier League rero ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa, cyangwa se mu Rwanda amakuru ni menshi cyane, aba top scorer, champion igeze hehe, bimeze bite, igikombe cy'amahoro bimeze bite, dore ko nacyo cyatangiye, transfer zimeze gute. Transfer ni nyinshi cyane, abakinnyi bashaka kujya mu makipe, abandi bajya mu yandi, abandi basohoka bajya hanze y'u Rwanda. Ibyo byose nibyo ukwiriye kumenya, niyo mpamvu aka kanya rero turi kugira ngo tubiganireho. Twese rero dukubite tubangura tukatwihute cyane, duhere mu ikipe ya APR cyangwa se duhere mu ikipe ya Rayon Sports, cyangwa reka duhere muri shampiyona muri rusange. Rero reka tubabwire umukino wihutirwaga cyane, umukino wahuje ikipe ya Police Football Club n'ikipe ya Gasogi United. Uyu mukino rero wabahuje ku munsi w'ejo ku mugoroba, hari ku munsi wa gatanu. Ikipe ya Gasogi United yanganyije n'ikipe yakubiswe n'ikipe ya Police, ahubwo ikipe ya Police ubundi impamvu nari mvuze akantu ko kunganya, ahubwo banganyaga amanota 20-20. Ubundi umunyarwanda wese yibazaga ati iyi match izagenda gute, iyi match ni izahuza Police na Gasogi United bizagenda bite. Kenisi afite imbaraga nyinshi cyane, avuga ko nta muntu ufite kumutsinda, hari n'igihe akenshi ajya ategeka akaba ko igikombe ari bugitware, ariko abandi bana bakavuga ati Kenesi ntabwo ikipe yawe Gasogi iragiye ku rwego rwo gutwara igikombe, haracyari kare cyane, n'andi makipe yagiye abigeraho bigoranye. Ikipe ya Police irayihanangirije ikipe ya Gasogi yinyabika ibitego 2 byose ku busa, irayikosora rwose, ihita yirusha amanota 3 yose, banganyaga 20-20. Ubwo Police yayisigira amanota 23 isanga ikipe ya Gorilla FC nayo yari ifite 23. Ikipe bari imbere ni ikipe ya PF Football Club n'amanota 25. Ikipe iyoboye urutonde rwa shampiyona yo birazwi ni Rayon Sports n'amanota 33 yashyizemo ikinyuranyo. Rero Rwanda Premier League, nyuma yuko amakipe amwe namwe afite abakinnyi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nk'ikipe ya PRFC ifitemo abakinnyi benshi, Rayon Sports ifitemo abakinnyi, Police ifitemo abakinnyi nubwo yo ejo yakinye, ikipe ya Kigali ifitemo abakinnyi. Rero byatumye ayo makipe muri iyi minsi atari gukina Rwanda Premier League, ariko League cyangwa se nka Ferwafa baravuze ati reka shampiyona n'ubundi ikomeze, byere kuzana icyuho kinini cyane muri shampiyona mu Rwanda, bituma amakipe rero menshi agomeza kwesurana. Byumvikana ko amakipe menshi yamaze kurangiza icyo bita fazare yabo yararangiye, bategereje retour. Ubwo tugiye kujya mu kiruhuko, dusubiye muri Mercato, twongere tubone amakipe agura abakinnyi basohoka barangiza amasezerano bajya mu yandi makipe, tugura abandi bahinduranya gutyo na gutyo. Ni muvuma igiye kubaho muri iyi minsi. Amakipe rero nka Gasogi yayisirangiza fazare, ikipe nka za Bugesera yararangije fazare, ikipe nka International yararangije fazare, ikipe nka Amagaju yararangije fazare, amakipe nka Mukura ntabwo irarangiza kuko ifitanye umukino n'ikipe ya Sport, ahubwo Musanze yararangije nayo. Musanze nawe yamaze kurangiza. Ikipe ya Muhazi United ariyo bahindiyemo, yari Rwamagana mbere, yubu ni Muhazi United. Muhazi United nayo yamaze kurangiza ni imikino 15. Ubwo bamaze kuyirangiza, tubazagaruka muri retour. Amakipe rero agifite imikino, APR Football Club ifite imikino igera kuri 3, ni ibiranane bigera kuri 3. Ubwo bagomba kugaruka bahita babikina nabo bakareba buryo ki barangiza iyi fazare. Ubwo bafite imikino 12 yonyine bamaze gukina, baracyabari imikino 3. Bibutsa ko APR FC izagaruka mu kibuga ku munsi
ku munsi wazaba ari umunsi wa 12 wa shampiyona, bazagaruka ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2025, aho izakubitana n'ikipe ya Marine FC ku stade Umuganda. Ikipe ya Rayon Sport iragaruka mu kibuga nayo ku munsi wo ku wa gatandatu, ni ku wa gatandatu muri kino cyumweru kigiye gutangira. Izagaruka mu kibuga rero ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere, izakina n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe bafitanye amateka, ikipe babyirukanye mu majyepfo, ikipe bagirukanye Rayon Sport ari Nyanza, indi ari yo mu karere ka Huye aho bitaga Butare, n'ubundi harakitwa Butare ariko nyine bayitaga Perefegitura ya Butare icyo gihe. Rero izo kipe ziraza kwesurana, zifitanye amateka, zirambye muri football nyarwanda, zirambye muri Rwanda Premier League. Ku munsi rero wo kuwa gatandatu azaba ari ibicike, ikipe ya Rayon Sport Mukura Victory Sport, Huye National Stadium. Mwese mbararikire kuzakurikirana iyi match kuri Day to Day, tuzaba tubibagezaho 5 kuri 5. Tuzabagezaho buri update yose, niba byiza muzanayibona live kuri Day to Day. Amakuru yose tuzaba tuyabagezaho 5 ku 5. Amakuru rero yo ari kugenda avugwa n'ubundi ni menshi, noneho tunyarutse tugiye nko mu matransfer. Amatransfer ni menshi cyane ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bari kugenda, abandi bakaza, ariko nta mukinnyi wari wagenda. By the way, ntabwo dushaka kubabeshya, nta mukinnyi uragenda, ariko baravugwa mu makipe agiye atandukanye bashaka kugenda. Kaduhere ku mukinnyi witwa Gitego Aruto. Uwo nguwo ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi makuru. Gitego Aruto ni umwataka w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nyuma yo kuva mu ikipe yo muri Kenya yakinagamo rero akaba yigarukiye mu ikipe mu Rwanda, aho byavugaga ko ikipe nka APR cyangwa se Rayon Sport isobora kumusinyisha akazikina bitewe nuko nta kipe yari afite. Ariko akimara gutandukana n'ikipe yari arimo akaza mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bari bavuganye ko bagomba gutandukana. Akigera mu Rwanda amakipe menshi yatangiye kumuha ibaruwa amwandikira, nk'ikipe yitwa Singida Big Stars. Singida ni ikipe yo muri Tanzania. Singida murayizi, yigeze nza no gukina n'ikipe ya Rayon Sport hano i Kigali. Yari umukino wa gishuti, icyo gihe yari kuri Rayon Day, banganya ubusa ku busa zirwa miswi. Ari nabwo abanyarwanda benshi batangiye kumenya ikipe yitwa Singida Big Stars. Mbibusa ko kandi Singida Big Stars yanakinyemo umukinnyi w'ikirangire w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, amwita Kagere Meddy. Ubwo baheruka mu Rwanda, ubwo Singida iheruka mu Rwanda, Kagere Meddy yari no muri iyi kipe. Icyo gihe ananirwa gutsinda ikipe ya Rayon Sport rwose, kandi ikipe ya Rayon Sport nawe yarayikiniye. Rero ikipe ya Singida yahaye ibaruwa uyu nguyu Gitego Aruto ngo ajye kuyikinira, aho yagomba kujya ahembwa ibihumbi 4 by'idolari. Ariko birangira ntabwo basubiza, aracyari aho ngaho. Andi makipe aramushaka muri Serbia, bari kumushaka, ikipe imushaka. Ariko by'umwihariko ikipe yo muri Israel, hari ikipe yo muri Israel cyangwa se muri Israel iri kumushaka byihutirwa cyane. Rero yarayimwandikiye imubwira ati ushobora kuza kudukinira. Gitego Aruto ushobora kuza kudukinira, bimeze bite? Witwa Gitego Aruto rero bwamaze kugira ibaruwa 3 n'izindi tutari kwabasha kubasomera, ariko nazo tuzazibabwiraho ubutaha ko bimeze. N'amakipe menshi ari kumushaka nyuma yo kumenya ko nta kipe imufite muri iyi minsi. Rero ikipe yo muri Israel, amakuru dukura mu nda y'isi batubwira ko ikipe yo muri Israel ariyo ishobora kumwegukana cyangwa se ariyo ashobora kwerekeramo. Nibyo mu nda y'isi niho dukura amakuru. Ni kuri channel ya Mucyo Anta ukunda kutugeza amakuru yihuse cyane, ari updated. Mucyo Anta ibi bintu yabivuzeho cyane, avuga ko uyu mukinnyi Gitego Aruto ashobora kujya mu gihugu cya Israel, aho agomba kujya ahembwa ibihumbi bigera kuri 4, hagati y'ibihumbi 4 na 4.5 by'idolari. Ashobora kugenda kubera ubw'ifaranga muri Israel, kandi si ahantu habi. Gusa ni mu cyiciro cya kabiri. By the way, mu cyiciro cya kabiri ikipe azaba agiye gukinira iri ku mwanya wa 11 mu cyiciro cya kabiri. Ntabwo wenda ari ku mwanya mwiza, ariko amafaranga ntagatubutse, yagenda akayikinira n'ubundi kaguma gakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ku bw'amahirwe agezeyo, uburiya umunyarwanda ikipe yose yajyamo hariho hose hanze y'igihugu akabona umwanya agakina, byibura tukamenya ko ari gukina, ni ibintu byiza cyane. Sibyo wenda kuba yabona ayo mafaranga ahagije menshi, ariko anabonye umwanya agakina, akajya mu kibuga agakina, ni ibintu byiza, kuko abanyarwanda ndetse n'ikipe y'igihugu tumenya ko umukinnyi wacu ari mu kibuga, tumenya ko umukinnyi wacu ahagaze. Bajye guhamagara abakinnyi tukavuga ati umukinnyi wacu ari gukina, reka turebe uburyo tumuhamagara. Mwibuke nka noze
abakinnyi benshi bagiye bajya hanze y'igihugu u Rwanda bagera mu makipe atandukanye bakabashyira benshi bigakunda kubabaza abanyarwanda, aribyo bintu byagiye bikunda no kugorana, ugasanga umukinnyi Amavubi aramuhamagaye ntabwo aheruka mu kibuga, araje nakoze resistance nyine nk'uko twabyifuzaga, nabikoze neza cyane, ariko uyu mukinnyi tumwifuriza amahirwe, ikipe yose azajyamo azagira amahirwe masa. Ubwo byumvikane ko nimba amakipe arenga 3 ari kumushaka yo hanze y'igihugu, nta kipe mu Rwanda yasinyira, byumvika ko amafaranga ariko umuha amafaranga menshi cyane. Abakinnyi rero ni benshi cyane bari kugenda bavuga ku transfer. Obita Azizi Basane Koranya ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ukina ku mwanya wa gatandatu cyangwa se nka nomero 6 ukina ku ruhande rw'ibumoso. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, ubu nguyu Mucyo Anta nawe amufiteho akantu, cyangwa se nawe yamubereho umwagenti, nawe ubwo mu kugurishwa k'uyu mukinnyi Mucyo Anta azagira nawe ikintu abonaho. Uyu mukinnyi rero afite abagenti benshi cyane, hari umwagenti wo mu Bwongereza. Ubundi abakinnyi nk'abangaba hari ukuntu abakinnyi bamwe bajya bakunda guhura n'amakesi atandukanye cyangwa se n'ibintu bisa nkaho bibagora, nyamara nyine wenda byarabayeho mu rwego kugira ngo bazamuke cyangwa se bazamure tara zabo, ariko bikaraza kurangira bisa nk'ukuntu bigiye bibagoramo ukuntu, nubwo wenda rimwe na rimwe ntacyo byamutwara kuko n'ubundi yarazamuye tara amafaranga arayahembwa. Nk'uwo mwaje mu Bwongereza niwe wazamuye umukinnyi witwa Azizi Basane Koranya, aramuzamura amutangiye kumutransfera mu makipe agiye akomeye. Bumvikana ko amafaranga uyu mukinnyi Azizi Basane Koranya umunyakamironi azajya ahabwa, uyu Mwongereza agomba kujya afataho amafaranga 15%. 15%, ubwo niba aguzwe miliyoni 10 agomba gufata miliyoni 10, agomba gufata ibihumbi binga, agomba gufata miliyoni n'igice. Yagura miliyoni 100 agomba gufata n'ubundi miliyoni zingahe. Amafaranga yose azagurwa Azizi Basane uyu Mwongereza agomba gufata amafaranga. Hano undi mwagenti n'ubundi wa transfer muri Rayon nawe agomba gufata amafaranga. Undi mwagenti nawe abagenti bazafata amafaranga ni benshi cyane. Azizi Basane rero ikipe yitwa Namungo FC yaramwifuje cyane, birakomera cyane, amakuru aramenyekana ko Azizi Basane ashaka kugenda, anabibaboreramo cyane ko Rayon Sport idashaka kumurekura. Yemerera Rayon Sport miliyoni 20, aravuga ati mwaretse nkabaha miliyoni 20 ngiye nkigira muri Namungo FC. Namungo FC dore ko yashaka kujya imuhemba $4,000 avuye ku gihumbi cyo muri Rayon Sport. Rayon Sport imuhemba $1,000, ubwo ni muri miliyoni n'andi mafaranga yongeraho. Ikipe yitwa Namungo muri Tanzania ikamukubita miliyoni zigera kuri 5 zose, hafi miliyoni 5. Rero umukinnyi Rayon Sport aravuga ati Rayon Sport ubu ngubu muri iyi minsi ntabwo ishaka gukora ikosa ryo kurekura umukinnyi n'umwe shampiyona itararangira. Rayon Sport ishaka igikombe ku bubi n'ubwiza, ishaka igikombe cya shampiyona, ishaka igikombe cy'amahoro. Rero ntabwo ishaka gukora ikosa nk'amakosa abaho mu gihe cyashize. Murabyibuka ko abakinnyi benshi cyane bagiye bavamo benshi cyane, nka Ruvumbu muribuka ava muri Rayon Sport wenda nubwo yavuyemo ku mpamvu z'amakosa ye zikomeye cyane, bigatuma asohoka cyane ko yari mu nkingi za mwamba. Ni umwe mu bantu batumye ikipe ya Sport isa nk'isubira inyuma cyane. N'abandi bakinnyi bavuyemo muri iyo minsi, havamo Rwatubyaye Abdul, abakinnyi ni benshi cyane bavuye mu ikipe ya Sport. Rero nibashaka kugira undi mukinnyi bakuramo cyangwa se usohoka mu ikipe ya Sport, niyo mpamvu amakipe yose ari gushaka abakinnyi muri Rayon Sport bari kuyananiza mu rwego kugira ngo wenda niba bahaye amafaranga bari gushaka babe baguramo undi mukinnyi ukomeye cyane, ariko bagakomeza shampiyona kandi bakaba batwara n'igikombe. Nk'ikipe yitwa Namungo yabahaye miliyoni 60 z'amadolari, Rayon Sport irazisimbuka ati ntibazishaka, kandi bamuguze miliyoni zingahe, bamusinyishije kuri miliyoni 10. Nawe yashaka kubaha miliyoni 20 kugira ngo yigendere bamureke asohoke. Resubira aramubwira ati duhe iyo kipe Namungo twivuganire. Ubwo batangiraga kwivuganira Namungo ikavugana na Rayon Sport nibwo bateretse miliyoni 60. Ubundi we Azizi Basane washaka kwivuganira Rayon Sport ngo abaha miliyoni 20, ubundi hasigaye isohokera agiye kuvugana n'ikipe. Rayon Sport avuga ati ibyo nitwabikozwa, by the way turi mu biganza byacu, reka pina tuza ukine, ibindi wenda tuzatujya tumenya gato kandi ntabwo uri umukinnyi mu. Azizi Basane rero icyo gihe yahise asaba uruhushya rwo kujya kumva iminsi mikuru iwabo muri Cameroon. Ashaka kujya kumvira iminsi mikuru, Rayon Sport iramwangira. Dore impamvu yanze Rayon Sport kumwangira si ukumwanga,
ahubwo Rayon Sport uyu mukinnyi aza mu gihugu cy'u Rwanda aza mu ikipe ya Rayon Sport bumvikanye ko tike bamuhaye ari imuzana muri ikipe ya Rayon Sport bakazongera no kumuha indi tike itaha mu gihe shampiyona irangiye, mu gihe barangije shampiyona na retour byose birangiye, iyo tike rwose yo kujya mu rugo bazayimwemerera. Rero uwo bita Azizi Basane rero bikimara gukubita rero ko Rayon Sport yanze ko ajya mu ikipe yitwa Namungu bamuha tike aranga, ahita ahamagara umutoza we witwa umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yahise amuhamagara Robertinho Caraverde Karim, akimuhamagara yari mu gihugu cya Brazil nawe aho yagiye kurira iminsi mikuru. Robertinho rero nk'umutoza akimara kumva ibyo bintu biri kuvugwa byinshi cyane, ayo makuru ibyo bintu byose biri kurwanira muri Azizi Basane, aravuga ati rero mbeka ngiye guha uruhushya nk'umutoza, aho kumuha uruhushya byibura byose yari kugira ngo yoroshye ibintu yumvikanisha ko we nk'umutoza nta kibazo afite, nta kibazo bafitanye n'umukinnyi, kuko umutoza akwimira uruhushya ikipe ikakwimira uruhushya ari kumva biba bikomeye cyane, ariko umutoza ntiyaguha uruhushya ngo ikipe ngo ikurekure ngo ikipe ikureke igenda, ariko umutoza arukwimye ikipe ikaruguha, uwo ushobora kugenda ikipe iruguhaye wagenda. Ako kantu urakumva neza? Umutoza aramutse aguhaye uruhushya ikipe ikarukwima ntabwo wagenda, ariko ikipe iramutse iguhaye uruhushya umutoza akarukwima wagenda. Utuntu turatandukanye.